Gel bakayım, gel bakayım. Aldım ben abi. Aldın. Tamam. Keçi verseydin. Gel abi. Allah-u Teala mükafatınızı versin hayırlı. البجامل ومنيرة وقرات كسيدة حشتي نصها بلطيفها بلا خارج جامي كان يجود الغرامات تشتغل كم بمثلا بخيرة كفته ننزل üstünü Allah yardımcı yani canlı olursa Allah yardımcısı olsun artık. Canlı çıksa bile ölüm tehlikesi taşıyor. Malzeme vardır acaba canlı var yok falan. Var her şey var. Her şey var Allah şükür de işte bu enkazısını görüyorlar orada. Normal kamera var aynen. Yetkili kameralar Allah razı olsun. Allah size çok Acaba çok büyük bir hazırlı hastanede bir olay yaşadık. Namaza gittik çocuk ağlıyor. Annesine anne ne zaman eve gideceğiz diyor. Ne zaman eve gideceğiz? Eve gidelim diyor. Baba böyle düzülmüş kalmış fiyatlamıyor. O kadar acı olaylar var. İnsan tarif edemiyor yani şu anda bu gördüğümüz ettiğimiz belki binden birdir, deveden kulaktır yani. Yani gerçekten sonra yani çok büyük mağduriyetler var, çok büyük şeyler var. Yani keşke bizim imkanımız olsaydı daha fazla yetişebilseydik, daha fazla sahip çıkabilseydik. Ama elhamdülillah yani Allah-u Teala yani Allah-u Teala'ya şükürler olsun buna da yani. Çünkü inşallah daha fazla bu hizmetleri büyüyecek. İnşallah. Allah-u Teala daha fazla milletimizi inşallah bir daha bu mağduriyeti yaşatmasın. Amin. Allah-u Teala bu millete merhamet etsin. Hem maddi hem manevi. Manevi olarak da onları yanlışlıklardan döndürsün. Allah-u Teala bir kavmi sevdiği vakit onların başına bela musibetler getiriyor. Demek Allah-u Teala bizi seviyor ki bu musibetleri başımıza getiriyor ki kendini bize hatırlatıyor. Demek bizden el çekmemiş. Ama tabii yani bazı insanlara musibetler, bazı insanlara mesela rahmettir, bazı insanlara da azaptır. Allah-u Teala yani rahmet, musibetler onlar için rahmettir bizi ya Rabbil Alemin onlardan eylesin. Amin. Özellikle yani dualar yani niyete bağlı. Bazı insan belki dualarımız kabul olmaz. Bir bakın Allah-u Teala bir ihlasa rast geldi mi dualar kabul oluyor. Hepimiz birbirimize dua etmeliyiz. Halkımıza, milletimize, insanlarımıza, memleketimize dua etmemiz lazım. İro hizmet lazım, İro gayret lazım. Memleketime ev velat emeye, ev memleket emeye, ev insan emene, tev akrab emene, tev dost emene, bira emene. Herkesi pirtir hizmetavan serme lazım. Herkesi pirtir gere emli ve ahvayi derkevin. Bir de mahluki Rabbi emene, em abdi Khudena, Khuday Teala Celle Celaluhu. Ev tiştil serme birinci vazifa meye eviya. İdi cihadak jve mastırtına, İro cihad eve. Her zaman goriwi cihadek heye, cihada vegaji eve, komlva insani xo xoyitiye bikin, gayretiye bikin. Peygamberimiz ve hususte gelek hadisiye şerif hene. Hayrun nas enfa'uhum linnas. En insani bixir, qanç, salih, evin kun insana xoyitiye bikin, u insana ra yani fayde bidnava. Di lazım em de ve hususte de em sıstayi nekin, ev imtihana kecmaraş, tamamı havale mera milleti mera via yani imtihaneke lazım ko em devirda sıstaye nekin em insani xo xoyitiye bikin ve insani
ولا فالا بوش خبر دنم جوي خونه دنا فتنة وفسادية وخد تعالى واند بينا خد تعالى حيلو مكريوان والوافا قرينا أمجبو خده بإخلاص بغيرات بأو كامل خو الإنساني خو الملاطي خو الولاطي خو أم خويتي بكن إلو السرما يا لازم أفا إدي خد تعالى يعني غيرتا ما تفدا زيد بك خد تعالى مش غفلتا مجي مشيار بك خد تعالى ملاطي مجي هم مادي معنوي وان بينا سر يعني أصلي وخالق كائنات وان مصيبتا بك وسيلة شياريا ملاطي ما خد تعالى آلي كاريا خوش ما نبرا ما تسليمي نفسا منك خد تعالى بلطف وكرامة خمرة معمل بك اف مصيبة جي علامتك وخدا حجمتك دستي خوش ما نكشان ديا چونكو رسول الله صلى الله عليه وسلم دبيجا إذا أحب الله عبدا ابتلاهم وقتا خد تعالى حج إنسان كيبك مصيبتا تنسريوي إذا أحب الله قوما ابتلاهم وتعالى حج قومك يبكى حج ملتك يبكى مصيبتها تنسري واخوتينا بيراوان وقتا خد تعالى مصيبتها بسر مرف دنين علامتك ودستي خوش مرف شوشتيه لو را هنا غفلتي ما هنا خدت خوازا مش غفلتها ما مشيار بك طب يا مصيبات جهنك انسان الرحمة جهنك انسان الرجي عذاب انساني كو يعني خدش بير كرنا وغفلتي شيار نابن جوان را عذابه اما جگلك انسان رجي رحمته چونكو خديت كبه بيراوا والخديت وقرن وغفلته خوشيار دبن في شكله هانيجي رحمته واف انساني كو آريكاريت كنو دستي خداويجنا و انسانا جي او جي جوار رحمته جنت هاتيه بردري وفا انساني مسلمان جي كود بن فاد برماده و او كادت چند مرتبه شهيدا دنه جوار جي رحمته چونكو مرتبه شهادتي دستي نشخو هر کسی بمره هره وقتا با مصیبت انسان دچن مرتبه شهیدا دچن بالخاصه انسانی کو ایماناوی هبه نعوذ بالله انسانی کو ایماناوی تنبه اف تشجر عذاب يدي ربي كائنات وان تشتهانك يعني ما شخو غافلنك وجارك دي با مصيبتين سليمه وملطيمه خويتالا آلي كارمه با وخدي خيرا وتواجئ كود في خصوص ده خدمتك كن خويتالا خيرا وازح مزاح مازنك مكافأة وان مازنك وامتف أمانتي خدينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.